Yara tu balai rungin mam bilera rulang dur kan darang ur tahu ngateleng oi yan ngaran ngaku lah kalau rakal tahu ngana American use direki kultural kan direki gaya kalacu al jama yan ba pro lebih urung lebih bayang utir ulana tu dar punya berlaga ka ya kal right bayan ne direki jama yan gurtun direki ngaka tawar ba pro gaya kamara muni direki eben kuipan wali baik dengan atan baik kang ora mari cega kaunan bala li bayang utir urung ka jutta kul berolakan bicara kan jam ngatel yang lapar beri bayang olakan ne ber marangal kan ne keeping oleh dek ni yakka dengan beranya perjalanan gol tun balangnya teman ga yuttanya balanya wal jalan di gol tun ga using ga kuipar itu ya kadil cilon lengor kamayang itu ya langun dinara dideki itu mayang dol bumma mayang kangan dol balangal ini ap tunyor mo dideki loose nangal lebian pilingal ini rung waya lengor kam uyutta dol dideki maram le balangur kaman udung na gultena nindu batan bilangal ka dideki ko ngan using lebian dorang ay dor kamayang that's why ngali loose yol ngi dideki ay tirang ngi dideki pilingal le rung batan wong ulan chan that's why ngali rung dreben namun tuli play using dideki kuning ngali ngulan chan ya dem chan dideki ngali ni warpap na bumman yol nguning brupe mana bena apulu ngali rip ngali liran lap tu ne ben daw nam liran bilenguring ka kesit typing liga dideki kangama ruwain ka food ben ka unil ka bumma mani kamering mayang ka dideki bumma liga tat swang alen ni unya nam dideki boyak ben bilenguring ngal ka bumma ka tuan jangan ada jama tuan ya itu al tiak ngarang ngurung dunga ada tiak natian legol tun kanat yang ada parumbal kangen nak ngai natnya ngai babam berako ates ka ngarit berako ates ka first yang akan nangal yutuy ya kaya bam berako balan na puro namin tiri na tiri ngarin las pudol ya bam berako ngatil bayang tunal nengor kalin ko malam mari jara pa bido kadon yangaran ka taunin kabala nyalingo really bala nyaling warpom artist na bro yaba bido ko artist ka wa bidinda ko yoro nyakka ngai mat seber mengitin bala nyalo dangalikan ka unye dangalikan yakka ngai interest balai na ikan bidi or minti yakka ngai interest seber dangalikan ka juluk adin maricin na anu kada bidi an na ko dipal ni tual gundar ko keuri jor bera ko ngan bawa bidara ko palangan ruling pira palangan lat kangala tuan le ka minti nama nal tuni tu bidi or ber ngara ko ada bai ngada ya terdomre gitir no kalbudi no palai bandin nim inde na ko balang inde balanya na ko inde jamalekan palai beragam marangai marawat palanya non marawat ko marangai kadam bidi dengan lain ngawader lain beruang kan lain war
bikin itu adanya biar ada marang al kawarir terus jangan kan biar lungungan yang beriakka terada itu marang ngarat yalla bayang utir ding to kanget taman uni mar itu ya karakolus rakko do al thinking be memory rakko itu ka nawian memory rakko to ka marchian flowing to kan yakato apa ngai yap tun drop down ber ngai pala start na bide ora na ngai yo kangari bide na kanangal yo walaupun na green dak wala leber start na ran zaman macam bulu bide ora kan bide ora help na kan ulman na bide ora ningon kapala nya minci zalek ngai lini ngara bide gama bala aran craft ka selling yak ngai lini kanang dun minci bala ya wala mamba bide ngorakal angade bide ngol minci men wangan manapan marang itu ngap ke yak karakularum yul ngara balanya amarin ke wal yul dak baba bide ngo ayul dak ngade ben belni daw rinding balang book history book na prong ma ngari bide ngo bayang utir ngari ngunnilen already nengol step balanya marti yakkan ngara wicarin barangara tu kabide un mari utum na ko ngala pertere ka unni lebele mara tumang gitir unni bilen kabide unni linggo marangara tu bayang utir mara tu unni lebele ka dara take ka beben nen tukan maricinian mara tu ngala pertere kabide ngabala linggo en bukl yakka uri pumara tu ka na open yakka history book len balai linggo bide mara tu ka kayu tumrang dumalang tun kamera tu balai linguen barang grupan binti na lingarakan bide nal minti mana